B'aktar minn 700 post battali fl-industrija tal-gaming f'Malta, il-kumpanija IGA Training b'kollaborazzjoni mal-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija nediet kors bi kwalifika akkreditat f'livell 4 bilan li jħeġġeġ aktar Maltin jisfruttaw l-opportunitajiet ta' dan is-settur li jirrappreżenta aktar minn 10% tal-ekonomija Maltija. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija, Jamie De Bono, qal li l-kors huwa mifrux fuq 8 ġimgħat u se jħarreġ lill-istudenti fuq 4 kompetenzi dwar l-industrija. This will allow people to do training from any location. You can subscribe to the platform via our website, which is igacademy.com. And from there, we have over 25,000 users, learners, who are doing training on a weekly basis through this different form of e-learning. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri qal li din l-inizjattiva setejn biex aktar Maltin jitlu f'dan is-settur. Ħalli persuna tkun taħdem f'din l-industrija tkun tista' tieħu daw il-courses u bekk tibda t-triq sabiex tkun tista' tkompli tispeċjalizza f'din l-industrija. Is-Segretarju Parlamentari Xkembri wera it-tama li aktar Maltin jibbenefikaw minn opportunitajiet illi qed joffri dan is-settur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.